Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati mu'allif hadzal kitab Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ut taksiri ari ieu eta babuat martelakeun jama taksir. Af'ilatun af'ulun summa fi'lah summa ta'af'alun jumu'u killah. Af'ilatun ari mauzun anu anut kana wazan af'ilatun. Af'ulun sareng mauzun anu anut kana wazan af'ulun. Summa fi'latun salajengna mauzun anu anut kana wazan fi'latun. Summa ta'af'alun salajengna mauzun anu anut kana wazan af'alun. Jumu'u killatin eta pirang-pirang jama dina killah atawa jama taksir killah. Ba'du di bikasrotin wad'an yafi karjulin wal aksuja akasufi. Wa ba'du dzi sareng ari sapalihna ieu anu opat af'ilatun af'ulun fi'latun af'alun ya fi eta nyumponan itu ba'du bi kasrotin dina jama taksir kasroh wada'an dina pemernahanana ka arjulin ari contona eta tetep seperti lafaz arjulun wal aksu jeung ari sabalikna jaa eta datang itu aksu kasufi bari seperti lafaz sufi hartosna batu gede bari lemes batu gede bari lemes li fa'lin isman soha ainan af'ulu wali rubai isman aidon yuj'alu. Af'ulu ari mauzun anu anut kana wazan af'ulu li fa'lin eta tetep pikeun ngajamakeun wazan fa'lun isman barina jadi isim dat soha sah naonana soha sah itu isman naonana ainan ain fiilna wali rubai isman yuj'alu dijadikeun itu wazan af'ulu lirubai pikeun isim anu bangsa opat isman barina jadi isim dat aidon deui ingkana kal anaki wadiraifi madin wa ta'nisin wa adil ahrufi. Ingkana lamun kabuktosan itu rubai kal anaki eta tetep seperti lafad anakun haratosna punuk wa dhirai sareng lafad dhiraun haratosna siku fi madin dina pada mad wa tanisin sareng muannas wa adil ahrufi wa adi sareng kudu ngitung anjeun kana pirang-pirang wa adil ahrufi sareng bilangan pirang-pirang huruf. Wa wiruma af'ulu fihi mutarid minasulasi isman bi af'alin yarid. Wa wiruma sareng ari salian ti masalah. Af'ulu wa wiruma sareng ari salian ti masalah. Af'ulu ari wazan af'ulu mutaridun eta kalaku itu wazan af'ulu fihi dina itu ma minasulasi halna tetep tina bangsa tilu isman barina jadi isim dat yaridu eta datang itu goer jadi khobar tina goer rumah bi af'ulin kana wazan af'alun bismin mudzakarin rubaiin bima salisi af'ilatu anhu mutarad. Af'ilatun ari wazan af'ilatun itroda eta narima kalaku itu wazan af'ilatun anhum mungguh para ulama fismi mudzakarin bismin dina ngajamakeun isim mudakarin anu mudakar itu isim rubaiin anu bangsa opat itu isim bimadin kalawan mad bimadi salisin kalawan
bilangan anu katilu. Walzamhu fi fa'alin aw fi'ali musahibai tad'ifin aw i'lali. Walazam sareng kudu ngamisdikeun anjeun hu kana wazan af'ilatun fi fa'alin dina ngajamakeun mufrad lafad fa'alun aw fi'alin atawa wazan fi'alun musahibai tad'ifin bari anu ngabarengan dua kana tad'if aw i'lalin atawa elal. Fa'lun linahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jam'an binaklin yudra. Fa'lun ari jamakna lafad fu'lun linahwi ahmarin eta tetep pikeun saumpamana lafad ahmarun. Wa hamra sareng lafad hamra'u. Wa fi'latun sareng ari jamak wazan fi'latun. Yudro eta jam'an barina jama. Yudro eta diuningakeun itu fi'latun binaklin kalawan samai. Wa fu'ulun lismin ruba'iyyin bimad qad zida qabla lamini laman faqad. Wa fu'ulun sareng ari jamakna lafad fu'ulun lismin ruba'iyyin lismin eta tetep pikeun ngajamakeun isim ruba'iyyin anu bangsa opat itu isim bimadin kalawan hitungan qad zida anu dijadikeun zaidah itu mad qabla lamin dina samemeh lam fiil faqad anu miceun itu lam i'lalan kana elal malam yudo afil amidul alif wa fu'alun jam'an li fu'latin urib. Malam yudob salagi teu di salagi henteu mudhoaf naon dul alifi anu ngabogaan alif bil a'ammi mungguh kaul anu langkung umum. Wa fu'alun sareng ari wazan fu'alun jam'an barina jama li fu'latin eta uripa eta diuningakeun itu wazan fu'alun li fu'latin pikeun ngajamakeun mufradna lafad fu'latun. Wa nahwi kubra wa li fi'latin fi'al wa qad yaji'u jam'uhu ala fu'al. Wa nahwi sareng pikeun ngajamak wa nahwi kubra sareng pikeun ngajamakeun saumpamana lafad kubra wa li fi'latin sareng eta tetep pikeun wazan mufrad fi'latun fi'alun ari wazan jama fi'alun. Wa qad yaji'u sareng rajin datang naon jam'uhu jamakna itu fi'latun ala fu'alin kana mufradna lafad fu'alun fi nahwi ramin dutirodin fu'alah wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Fu'alatun dari mauzun anu anut kana wazan fu'alatun fi nahwi ramin dutirorin eta anu ngagaduhan kalaku itu wazan fu'alatun fi nahwi ramin dina ngajamakeun saumpamana lafad ramin. Wa sya'a sareng parantos masyhur naon nahu kamilin saumpamana lafad kamilun kamalatan kana lafad kamalatun. Fa'ala liwasbin ka qatilin wa zamin wa halikin wa mayyitun bihi qamin. Fa'ala riwazan jama fa'la liwasbin eta tetep pikeun ngajamakeun isim sifat ka qatilin nu tetep itu wasbin saperti lafad qatilun wa zaminin sareng lafad zaminun wa halikin sareng lafad halikun wa mayyitun sareng ari lafad mayyitun komina eta dipantaskeun itu lafad mayyitun bihi kana itu wazan fa'la. Li fu'alin isman sohalaman fi'alah wal wad'u fi fa'lin wa fi'lin qallalah. Fi'alatun ari wazan jama fi'alatun li fu'lin eta tetep pikeun ngajamakeun mufrad lafad fu'lun isman bari jadi isim dat soha anu soheh itu isman naonana laman lam fi'ilna wal wad'u sareng ari pemerenahanana qallalatun eta
Qala eta sa'alit itu wad'un lahu pikeun itu wazan fi'alatun fi fa'lin dina ngajamakeun mufrad lafad fa'lun wa fi'lin sareng lafad fi'lun. Wa fu'alun li fa'ilin wa fa'ilah waspaninahu adilin wa adilah. Wa fu'alun sareng ari wazan jamak fu'alun li fa'ilin eta tetepikeun ngajamakeun mufrad lafad fa'ilun wa fa'ilatun sareng lafad fa'ilatun. Waspaini bari jadi isim sifat duanana nahu adilin ari contona eta saumpamana lafad adilun wa adilatin sareng lafad adilatun. Misluhul fu'alu fi ma dzukira wa dzani fil mu'alli la man nadzara. Wa misluhu sareng eta misilna wazan fu'alun al fu'alu ari mauzun anu anut kana wazan fu'alu fi ma dina mufrad dzukira mudzakkar itu ma wa dzani sareng ari ieu fu'alun sareng fu'alun nadharu eta langka itu dani fil mu'alli dina anu diharap elatan naonana laman lampiilna. Fa'lun wa fa'latun li fi'alun lahuma wa qala fima ainuhu liyaminhuma. Fa'lun ari mufrad wazan fa'alun wa fa'latun sareng mufrad wazan fa'latun fi'alun eta tina jamakna lafad fi'alun lahuma eta tetep pikeun itu wazan fa'lun fa'latun ulangi fa'alun ari mufrad wazan fa'alun wa fa'latun sareng mufrad wazan fa'latun fi'alun eta ari jamakna lafad fi'alun lahuma eta tetep pikeun itu fa'lun sareng fa'latun. Waqala sareng sa'alit itu wazan fi'alun fi ma dina mufrad ainuhu ari ain fi'ilna itu ma al ya'u eta iya minhuma halna tetep tina itu wazan fa'lun sareng fa'latun. Wa fa'alun aidun lahu fi'alu malam yakun filamihi tilalu. Wa fa'alun sareng ari mufrad wazan fa'alun aidun deui lahu eta tetep pikeun wazan fa'alun fi'alun ari wazan jamak fi'alun malam yakun salagi teu kabuktosan fihi filamihi eta tetep dina lam fi'ilna itu wazan fa'alun naon i'tilalun harap elat aw yakumud afan wa mislu fa'ali adzutta wa fi'lun ma'afulin faqbali aw yaku atawa kabuktosan itu wazan fa'alun mud'afan eta mud'afan eta anu di tikelkeun atau dimudu'afkeun. Wa mislu fa'alin sareng eta misilna wazan fa'alun dutai ari anu ngabogaan ta wa fi'lun sareng wazan fi'lun ma'fulin sareng wazan fu'lin faqbal mangka kudu nampi anjeun. Wa fi fa'ilin wasfa fa'ilin warad kadzaka fi unsahu aidonit tarad. Wa fi waroda sareng datang itu wazan fi'alun fi fa'ilin dina ngajamakeun wa mufrad fa'ilun wasfa fa'ilin bari nyipatan kana wazan fa'ilun kadzaka bari nanyaki itu deui saperti wazan fa'ilun dina pada jamak kana wazan fi'alun itu roda narima kalaku itu wazan fi'alun fi unsahu dina muannasna itu fa'ilun aidon deui. Wa sya'a fi wasbin ala fa'lana au unsayaihi au ala fa'lana. Wa sya'a sareng parantos masyhur itu wazan fi'alun
fi wasfin dina ngajamakeun isim sifat ala fa'lana nu tetep itu wasfin netepan kana wazan fa'lana aung sayhi atau muannas duana itu wazan fi'alun atawa muannas dua muannasna itu wazan fi'alun sareng fa'alanan au ala fu'lana atawa netepan kana wazan fu'lanan wa misluhu fi'lanatun wal zamhu fi nahwi tawilin wa tawilatin tafi wa misluhu sareng eta misilna itu wazan fa'lanatun ari wazan fa'lanatun wazam sareng kudu ngamestikeun anjeun hu kana wazan fi'alun fi nahwi tawilin dina saumpama mufradna lafad tawilun wa tawilatin sareng lafad tawilatun tapi anu nyumponan itu wazan tawilatun wa bi fu'ulin fa'ilun nahu kabid yukhassu ghaliban kadaka yatorid wa fa'ilun sareng ari mufrad wazan fa'ilun nahu kabidin saperti lafad kabidun yukhassu eta ditangtoskeun itu fa'ilun bi fu'ulin kana jamak wazan fu'ulun ghaliban bari anu galib kadzaka bari nanya kitu deui saperti fu'ulun yatoridu narima kalaku itu fu'ulun fi fa'lin isman mutlaqal fa wa fa'al lahu walil fu'ali fi'lanun hasol fi fa'lin dina ngajamakeun mufrad lafad fa'lun isman bari jadi isim dat mutlaqal fa ibari anu dimutlakeun fa fi'ilna wa fa'alun sareng ari wazan fa'alun lahu eta tetep pikeun wazan fu'ulun wa fi'lanun jeung ari wazan jamak fi'lanun hasola nu hasil itu wazan fi'lanun lil fu'ali eta tetep pikeun ngajamakeun mufradna lafad fu'alun wa sya'a fi hutin wa qa'ima ama dhahahuma wa qala fi ghairihima wa sya'a sareng parantos masyhur itu wazan fi'lanun fi hutin dina ngajamakeun lafad hutun wa qa'in sareng ngajamakeun lafad qa'in ma'ama saratana mufrad doha nyarupaan itu huma kana itu hutun jeung qa'in wa qala sareng saalit itu wazan fi'lanun fi ghairihima dina salian ti lafad hutun sareng qa'in wa fa'lan isman wa fa'ilan wa fa'al wa ghairu ghairu mu'allin aini fu'lanun syamal wa mana fu'lanun ari wazan jama fu'lanun syamala eta ngawengku itu wazan fu'lanun fa'lan kana ngajamakeun mufrad lafad fa'lan kana ngajamakeun lafad fa'lan isman barina jadi isim dat wa fa'ilan sareng kana ngajamakeun lafad fa'ilun wa fa'alan sareng ngajamakeun lafad fa'alun ghairu mu'allin anu bari henteu diharap elatan ghairu mu'allil aini bari henteu diharap elatan aina wali karimin wa bakhilin fu'ala kadza lima dohahuma qad ju'ila wa fu'ala'u sareng ari wazan jama' fu'ala'u li karimin eta tetepikeun mufrad lafad karimun wa bakhilin sareng lafad bakhilun kada bari nanya kitu deui saperti wazan fu'ala'u qad ju'ila parantos dijadikeun itu wazan fu'ala'u lima pikeun ngajamakeun mufrad doha nyerupaan itu huma kana itu wazan karimun sareng bakhilun
wa naba anhu af'ilau fil mu'al laman wa mud'afin wa ghairu dzakaqol wa naba sareng ngagentosan anhu tina itu wazan fu'alau naon af'ilau wazan af'ilau fil mu'alli dina anu diharap elatan naonana laman lam fi'ilna wa mud'afin sareng dina anu ditadaib wa guiruma sareng ari salianti itu mualli laman qala eta salit itu ghair fawailun li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila ma'ana wi kahili fawailun ari wazan jamak fawailun li fa'alin eta tetep pikeun ngajamakeun lafad fa'alun wa fa'ilin sareng ngajamakeun lafad fa'alun wa fa'ila'a sareng ngajamakeun wazan fa'ila'a ma'ana wi kahilin sarta saumpamana lafad kahilun wa haidin wa sohilin wa fa'ilah wa syadda fil farisi ma'ma masalah wa haidin sareng lafad haidun wa sohilin sareng lafad sohilun wa fa'ilatin sareng wazan fa'ilatun wa syadda sareng syad itu wazan fawailu fil farisi dina ngajamakeun lafad farisun ma'ama serta kalimah masalah nyarupaan itu ma'hu kana itu faris wa bi fa'ila jma'an fa'alah wa shibhahu dza ta'in au muzalah wajma'anna sareng kudu ngumpulkeun sareng kudu ngajamakeun salaresna anjeun fa'alatan kana wazan fa'alatun wa shibhahu jeung shibehna jeung shibehna itu wazan fa'alatun dzatain bari anu ngagaduhan ta au muzalatin atau anu dibuang takna bi fa'ila kana jamak wazan fa'ila bil fa'ali wal fa'ala jumi'a sohra wal adhra'u wal qaisat ba'a wa jumi'a sareng dijamakeun naon sohra'u lafad sohra'u wal adhra'u sareng lafad adhra'u bil fa'ali kana wazan jamak fa'ali wal fa'ala jeung kana wazan jamak fa'ala wa taba wal qaisat ba'a watba'an sareng kudu nuturkeun anjeun al qaisa kana qiyasan waj'al fa'ali ya li ghairi dinasab judidakal kursi tatba'il arab waj'al jeung kudu ngajadikeun anjeun fa'ali ya kana wazan fa'aliya li ghairi dinasabin nu tetep itu wazan fa'aliya pikeun salianti anu ngagaduhan nisbat judida di anyar-anyar itu iya kala kursi kana saperti lapad kursiyun tatba mangka nuturkeun anjeun al aroba ka ulama nahu wa bi fa'alila wa shibhihin tiqo fi jam'i ma fauqa salasatir taqo intiko wantiko kudu sareng kudu ngucapkeun anjeun bi fa'alila kana wazan fa'alila wa shibhihi jeung shibehna wazan fa'alila fi jam'i ma dina ngajamakeun mufrad irtaqo narima naik itu ma fauqa salasati kana saluhureun bangsa tilu min ghairi ma mado wa min khumasi juridal akhiron fi bil qiyasi min ghairi ma tina salianti mufrad mado kalangkung itu ma wa min khumasi wan fi sareng kudu ngabuang anjeun anclog heula wa min humasi wan fi sareng kudu miceun anjeun al akhira kana harap anu akhir min humasi tina anu bangsa lima jurida anu dikosongkeun tina panambah itu humasi bil qiyasi kalawan kiasan warabi usyabihu bil mazidi qad yuhdafu du nama bihi tammal adad
Warabiu jeung ari harap anu kaopat asyabihu anu nyarupaan itu robi bil mazidi kana harap anu zaidah anu nambahan qad yuhdapu eta rajeun dibuang itu robi duna ma barinah henteu harap barinah henteu ngabuang harap tamma jadi sampurna naon al andadu bilangan mufrad bihi ku itu ma wa zaidal adi rubai dibhu ma lam yakulainan israhu ladz khatama wa zaidal adi sareng kudu miceun anjeun kana harap anu nambahan sareng kudu ngajadikeun anjeun kana harap anu nambahan anu ngalangkungan ar-rubai kana bangsa opat hidip tegasna kudu ngabuang anjeun hu kana itu zaidal adi ma kana harap lam yaku teu kabuktosan itu ma lainan eta harap lin israhu eta tetep dina sabadana itu lin alladzi ari harap hotama dijadikeun tungtung itu aladi wasina wata min kamustada'in azil id bibinal jam'i baqahu mamukhil wazil sareng kudu ngabuang anjeun asina kana sin wata jeung kana ta min kamustada'in halna tetep itu sin jeung ta tina saumpamana lafad mustada'in id baqauhuma karana ari netepkeun kana itu sin jeung ta mukhilun netanya cad itu baqo bibina il jam'i kana adegan jama wal mimu aula min siwa hubil baqo wal hamzu wal ya mithluhu in sabaqo wal mimu sareng ari mim aula eta langkung utama itu mim bil baqoi kana ditetepkeun min siwahu tibatan salianti itu sin jeung ta min siwahu tibatan salianti itu mim wal hamju jeung ari hamzah wal yau sareng iya misluhu eta misilna mim in sabaqo lamun dipayun itu hamzah jeung iya wal ya alal wawah dipin nijma' tama ka haizabuni fahuwa hukmun hutima wa hadib jeung kudu ngabuang anjeun alia kana iya lal wawa ulah ngabuang kana wau in jama' talamun ngajamakeun anjeun ma kana mufrad kahaizabuna tetep itu mas seperti lapad haizabuna bahwa mangkari itu hadpu hukmun eta hukum hutima anu dipastikeun itu hukum wa khayyaru fi zaide saronda wa kulli ma dhahahu kal alanda wa khayyaru sareng parantos mirih pala ulama nahu sadaya fi zaide saronda dina anu nambahan dua lafad dina lafad saronda wa kullima sareng dina saban-saban kalimah loha nyerupaan itu mahu kana saronda kalalan dari contona eta tetep seperti lafad alanda. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.